Detaljan pregled povoljnih prilika za trgovinu na kupujem-prodajem za dan 10.5.2025. Počinjemo pregled sa skuterom Sprint Exactly 50 kubika, 2 takta. To je polovnjak iz 2008. godine, ali je bez sumnje u odličnom stanju. Prodaje ga vlasnik iz Beograda sa urađenim papirima i spremnim za prenos na ime kupca. Dvotakni motor od 50 kubika je odličan za vožnju po gradu, mali, agilan i jeftin za održavanje. Skuter je dostupan odmah, može se preuzeti lično. Idealno je vozilo za studente, dostavljače ili bilo ko želi jeftin i praktičan prevoz. Analiza za preprodaju za skuter koji je obično u odličnom stanju sa papirima, spreman za prenos. To je niska ulazna cena, većina skutera sličnog godišta i zapreme na tržištu ide oko 800 do 900 eura, posebno ako su registrovani ili imaju neku dodatnu opremu. Prednost dvotakni motor, jednostavno za održavanje, uz malo ulaganja, može se prodati, zaraditi do 200-300 eura više. Potražnja za skuterima od 50 kubika u Srbiji je velika, pošto ljudi traže dosta jeftin prevoz. Saveti za preprodaju: uložiti 30 do 50 eura, vizualni refresh, nova sedišna navlaka, čišćenje plastike, eventualno mali servis, prilagoditi oglas malo bolje, vizualno bolje fotke, opis malo više emocija, naglasak na ekonomičnost, istaknuti vidnije da je spreman za registraciju, idealan za dostavu do škole, vožnju do posla. Ulaganje od 600 eura za Sprint Exactly 50 kubika verovatno donosi čistu zaradu od 150 do 200 eura u roku od nekoliko nedelja, što ga čini apsolutno isplativim za preprodaju. Sljedeći oglas: Malaguti F12 Phantom. Još jedan skuter. Tuning legenda. Ovo je jedan od najtraženijih skutera među mladima i zaljubljenicima u tuning. Sada može biti vaš za 630 eura. Ovaj Malaguti Phantom F12 deluje kao zver, ali je stvarno vredan ulaganja. Malaguti F12 Phantom ima 50 kubika, dvotakni je model koji već godinama uživa status legende među skuterima. U ovom oglasu model dolazi u odličnom mehaničkom stanju, kako navodi prodavac iz Doljevca. Ima papire, ali trenutno nije registrovan i posjeduje belu tablicu, što znači da je spreman za transfer, ali treba da se registruje. Svetla, žmigavci, kilometar sat, sve funkcioniše, skuter je dostupan odmah, preuzima se lično. Meni deluje kao odlična opcija za vozače koji žele sportski izgled, dobru pouzdanost i lako održavanje bez potrebe za velikom investicijom. Analiza za preprodaju: ovaj skuter je poznat po italijanskoj konstrukciji, kvalitetnom agregatu i lakoći za tuning, što ga čini popularnim među mlađim vozačima i entuzijastama. Ako je mehanički perfektan, kako prodavac navodi, to je ogroman plus. Cena od 630 eura za Phantom F12 u odličnom stanju je dosta konkurentna. Na tržištu idu od 800 do 1000 ako su u dobrom vizualnom mehaničkom stanju. Uz mala ulaganja 50 eura za kozmetiku i registraciju može da se proda za minimum 850 eura, ali može ako se čeka duže i veća cifra da se dobije. Bez dileme F12 je tražen model, sam njegov izgled prodaje priču, zato lako nalazi kupce. Sljedeći oglas je Boss CV2V. Sljedeći oglas: gitarska pedala Boss C2W Vaza Craft Chorus.
ide za 199 eura. Vintage zvuk koji svi traže. Da li je moguće dobiti autentični analogni 80s zvuk u savremenom pakovanju? Danas analiziramo pedalu koja mnogo ima sveti gral Chorusa, Boss C2V Vaza Craft. Vredili 199 eura i isplatili se za preprodaju. Boss Vaza Craft Chorus je vrhunska analogna pedala, proizvedena u Japanu, poznata po bogatom toplom zvuku iz 80-ih. Ima 3 moda rada. Klasičan Chorus mod i vibrato mod. Pedala koristi bucket bridge tehnologiju koja nesumnjivo doprinosi tom karakterističnom vintage zvuku. Na oglasu deluje kao odlično očuvana, praktično nova, dostupna odmah, može se preuzeti lično ili slati. Iz mog ugla ovo je savršen izbor za gitariste koje žele autentičan analogni ton i pouzdan kvalitet iz Vaza Craft serije. Analiza preprodaje. Zašto je C2V ozbiljan kandidat za flipovanje? Na evropskim i svetskim platformama Boss C2W se koristi i prodaje između 220 i 250, često i više u odličnom stanju. Oglasna cena od 190 eura ostavlja prostor za zaradu. Bez sumnje, Boss Vaza Craft pedale su stalno tražene među ozbiljnim muzičarima i kolekcionarima. C2V je posebno popularna jer kombinuje 2 klasična efekta u jednom kućištu, što je retkost. Pedala je opisana kao odlično očuvana, što je ključna stavka za brzu prodaju. Potencijalni kupci su često voljni da plate više za kao novu jedinicu. Fleksibilnost u načinu preuzimanja olakšava prodaju širom Srbije. Ako imaš iskustva sa audio opremom ili znaš svoju publiku, Boss C2V Chorus ti može doneti čistu zaradu od 30 do 50 eura, a i više, uz minimalni rizik. Ova pedala ne gubi vrednost i lako se prodaje, za kolekcionare i profesionalce ovo je pravi magnet. Sljedeće šta imamo jeste Tomos Colibri A5 za 370 eura. Retro moped ili skriveni rudnik zlata. Mali, retro, jednostavan. Da li je Tomos Colibri A5 vredan tvoje pažnje? Cena je niska, ali motor nije u voznom stanju. Otkrivamo da li je ovaj moped odlična prilika za preprodaju ili samo stara kanta na 2 točka. Tomos Colibri A5 je klasičan slovenački model, moped poznat pod jednostavnom radu i lakoći održavanja. Oglas iz Rume navodi da motor kod trenutnog vlasnika stoji oko 1,5 dana i da trenutno ne radi, zbog čega i cena jeste 370 eura. Motor nema papire, ali ima sve delove. Prodavac napominje da je moped do skoro bio ispravan, ali da trenutno nije u voznom stanju. Također prenosi da ovakav motor se ne može naći za te pare sa papirima. Iz mog ugla ovo je prilika za one koji imaju iskustva s Tomosom jer se može srediti uz nisku investiciju, ali nije za početnike. Analiza potencijala za prodaju. Nedostaci, trenutno neispravan, nema papire, nije u voznom stanju, 2 mjeseca mu stoji, prenos nije moguć, samim tim sužava bazu kupaca. Tomos mopedi, naročito Colibri serije, imaju kultni status kod zaljubljenika u retro vozila, velika potražnja za delovima, motor se može rastaviti i prodavati u delovima, agregat, točko i sedište, rezervoar. Cena od 370 eura ispod prosjeka za ispravan Colibri, koji sa papirima zna da ide i preko 700 eura u dobrom stanju. Strategija za preprodaju u delovima. Ako motor ne može se srediti bez većih ulaganja, rastavi ga i prodaj pojedinačno, zarada može biti 100-150 eura čisto. Po 2 sredi prodaj bez papira za ruralne krajeve. Koga ne zanima da ima papire, može da ga sredi i vozi po selu i bez registracije. A ako želiš da ga središ i restauriraš,
ako znaš da središ motor, ide 50 do 70 eura, može da se sredi, može da ga ponudiš kao restauriran klasik i tražiš 500 do 550 eura. Zaključak, Kolibri nije za svakoga, ali je potencijalno znatna koka za pravog kupca. Ako znaš da radiš oko motora ili se baviš preprodajom delova, ovaj oglas ti može doneti 50 do 150 eura zarade bez većih rizika. Za početnike bolje preskočiti. Sljedeći oglas nam je kombi vozilo Ford Transit samo 500 eura. Da li je ovo najjeftiniji kombi na kupujem, prodajem ili rupa bez dna? Kombi za 500 eura zvuči predobro da bi bilo istinito, ali šta ako ovo tvoj sljedeći lepotan? Danas analiziramo Ford Transit koji mnogo obećava, ali ima jednu ozbiljnu manu. Otpratite do kraja da bi saznali da li je ovo skrivena prilika ili transportni trošak bez kraja. U oglasu je naveden Ford Transit dizel 2.5 trenutno dostupan za 500 eura. Motor pali, ali je problem što je otišao krst na volanu. Šta to znači? Verovatno kvar u upravljačkom sistemu, moguće kardanski zglob ili let volana, što može biti manji ili skuplji kvar, zavisi od situacije. Limarija je solidna, motor je opisan kao odličan, nije navedeno da li vozilo ima papire ili registraciju, što treba provjeriti direktno sa prodavcem. Iz mog ugla ovo je vozilo za nekoga ko zna kako da sredi osnovne kvarove ili ima pristup jeftinim delovima. Analiza potencijala za preprodaju, da li se isplati za 500 eura uzeti ovo. Cena od 500 eura za kombi koji pali i vozi makar osnovno je izuzetno niska. Ford Transit 2.5 dizel modeli su veoma traženi u kurirskim i zanatskim delatnostima. Sam motora koji je zaista u dobrom stanju može vredeti blizu 300-400 eura samo on. Problem sa krstom na volanu može značiti kvar od 30 do 200 eura u zavisnosti od složenosti. Potencijalni dodatni troškovi, registracija, papiri, guma, servis. Bez informacija o registraciji i prenosu, ovo je možda vozilo za imanje, radionicu ili rastavljanje u delovima. Strategije, sredi i prodaj kao radni kombi. Ako popravka volana košta 100 eura, možeš prodati Transit za 1000 do 1200 eura bez problema. Strategija 2. Prodaj motor ili Mariju odvojeno, motor 300, vrata, hauba, sedišta, ukupna moguća zarada 200 do 300 eura više od uloženog. Strategija 3. Za zanatlije i kurirske firme, reklamirati ga kao radno vozilo bez estetike. Bez dileme, ovaj Transit je rizičan, ali potencijalno zlata prilika za iskusne preprodavce ili servisere. Ako imaš alat, znanje i kontakt za jeftine delove, možeš izvući minimum duplo vrednosti u roku od par nedelja. A ako ne, možeš se zakucati još jedan projekat koji čeka bolje dane. Sljedeći nam je ugaona garnitura, žičano jezgro sive boje, 180 eura. Da li je ovo najbolja prilika za nabavku namještaja? Garnitura plaćena 370 eura, sada se prodaje za manje od pola cene. Analiziramo da li je ova siva ugaona garnitura stvarno odlična prilika za preprodaju ili još jedna prevelika sofa koju niko ne može da iznese iz stana. Ugaona garnitura sive boje sa žičanim jezgrom kupljena je pre godinu dana za 370 eura, sada se prodaje za 180 eura jer nije pogodna za spavanje. Vlasnica je koristila isključivo za sedenje, a garnitura je dobro očuvana. Dimenzije 190 sa 200, visina 40, širina 60. Garnitura izgleda moderno, neutralne boje i lako uklopivo u različite prostore, sjajna za dnevne sobe, kancelarije, pa čak i Airbnb stanove.
stanovi za izdavanje, ukratko. Analiza potencijala. Prodaje se za 180 eura, nova je bila 370, već tu imamo skoro 50% nižu cenu nego tržišna. Garnitura sličnih dimenzija estetike u polovnom stanju ide na tržištu od 250 do 300 eura, Beograd i Novi Sad naročito. Moguća ciljna publika, ljudi koji sređuju stan za izdavanje, porodice koje traže dodatnu garnituru za sedenje, ne za spavanje, ili kancelarije koje žele da opreme prostor za klijente ili zaposlene za male pare. Logistika je problem, potrebno je lično preuzimanje, znači transport organizovan, savjeti, očistiti tkaninu, eventualno izravnati jastuke pre slikanja, dodati dekorativne jastuke u fotkama radi povećanja vizualne vrednosti, oglasiti se na više lokacija, KP Facebook, Instagram, halo oglasi. Bez dileme, ova ugalna garnitura ima visok potencijal uz minimalno ili malo ulaganja. Možete je prodati za 250-300 eura, zaraditi 70-120 eura čisto, a ako ponudiš i prevoz, dodatno možeš zaraditi na usluzi za iskusnog preprodavca, čist pogodak. Sljedeća stavka nam je Samsung S10 Plus. Kao nov 129 eura. Flagship telefon sa 8 GB RAM-a i 128 GB memorije koji izgleda kao nov za samo 129 eura. U pitanju je Samsung Galaxy S10 Plus verzija od 8 GB i 128 GB memorije, izuzetno očuvanom stanju, bez fleka, mrtvih piksela ili duplih slika. Prodavac navodi da telefon radi besprekorno i da je otključan za sve mreže, SIM free, dostupan je odmah, mogućnost sličnog preuzimanja ili dostave, moguć dogovor ili zamjena za veći model uz doplatu. Iz mog ugla ovo je odlična prilika za kupovinu za korisnika koji žele flagship iskustvo po budžetnoj ceni, ali je dosta zanimljiv i za preprodaju. Analiza potencijala za preprodaju na domaćem tržištu košta oko 150 do 170 eura u ovom stanju. Na kupujem prodajem retko da ima neki ispod 150 eura sa dobrom baterijom i bez oštećenja. Zašto je ovaj specifičan? Cena je ispod tržišne za barem 20 do 30 eura. Vizualno stanje kao novo, nesumnjivo povećava šansu za brzu preprodaju. Model i dalje nudi jaku kameru, brzinu i kvalitet ekrana, posebno važni faktori za kupce. Strategija je nuditi ga uz bolji oglas, profesionalnije slike, u paketu dodati mu futrolu, kabel, masku. Mlađi kupci za klince kojima roditelji traže telefon povoljan, pouzdan, moguća zarada. Ako se proda za 170 eura, u roku od par dana možda se uzme 40 eura. Ovaj Samsung je klasičan primjer malog ulaganja za sigurnu preprodaju, bez popravki, bez ulaganja, samo uz pametan oglas i ciljano tržište može biti idealan za starter zaradu u telefonskom biznisu. Ako ga ne uzmeš, neko drugi hoće, verovatno ja. Sljedeći na listi nam je Yamaha DT50R i švajcarski uvoz za 1350 eura. Brutalna enduro mašina. Motocikl s savršenim motorom, urađenim kitom i bez skrivenih mana. Zvuči kao san. Gledamo Yamahu DT zaista idealnu priliku za preprodaju ili još jedan motocross koji lepo zvuči, ali teško ide.
Yamaha DT50R 2004. godište uvežena je iz Švajcarske i u vlasništvu prodavca već 6-7 godina. Motor je u perfektnom stanju, bez kvarova, sve rešeno i sređeno. Urađen Ersal kit, verovatno 70 kubika, za bolju snagu i performanse. Trenutno ima 300 km od zadnje zamene ulja i nije registrovan već 2 godine. Pali na dugme i vozi bez ikakvih problema. Prodaje se bez zamena i korekcije cene, isključivo ozbiljnim kupcima. Iz mog ugla ovo je odlična kupovina za ljubitelje laganog off-roada, mlade vozače ili neko ko želi lagan i živahan motor za vikend vožnje. Analiza za preprodaju. Tehnički je sređen, već ima određen tuning, Ersal kit, što dodaje vrednost i ubrzava prodaju. Motor se reklamira kao bez greške, bez skrivenih mana, što je ogroman plus kod kupaca. Poreklo i kvalitet, uvoz Švajcarska nesumnjivo ukazuje na dobar kvalitet održavanja. DT modeli iz 2000-ih su traženi zbog pouzdanosti i potencijala za tuning. Cena od 1350 €. Na tržištu za sređeni primjerak DT50R prodaju se i do 1600-1800 €, posebno ako su sređeni i spremni za registraciju ili za stazu. Strategije: očistiti i prezentovati kao enduro sipa i vozi, ubaciti neke fotke u prirodi na stazi sa detaljima cilindra i setapa, oglasiti na specijalizovanim moto forumima, Facebook grupama, Balkan Bike zajednica, uključiti dodatke, kacige, štitnici, ponuditi u paketu uz manju doplatu. Potencijalni minus: nije registrovan, nema prostora za cenkanje, moguć kupac mora imati B1 ili A1 dozvolu i nameru za vožnju po makadamu ili stazi, nije univerzalan motor za ravne staze. Bez dileme, ova Yamaha DT je zrela za preprodaju uz minimalan vizualni i marketinški upgrade, može se prodati za 250 do 400 € više, posebno za ljubljenicima u enduro, cross i tuning. Nije motor za svakog, ali za pravog kupca ovo je jackpot. Sljedeći na spisku nam je auto prikolica za 400 €. Domaća izrada ili pametna investicija? Na prvi pogled obična prikolica, ali kad čuješ cenu i stanje, možda shvatiš da si upravo naletao na priliku koja se ne propušta. Danas analiziramo jednu plavu zverku iz Užica koja čeka svog sljedećeg vlasnika. Da li je vrijedna 400 € i isplati li se za preprodaju? Prikolica dimenzija 200x110 nije registrovana, ali može da se registruje, što je važan plus. Prodavac iz Užica navodi da je sve u papirima spremno, verovatno potvrde o vlasništvu i osnovni podaci potrebni za tehnički. Stanje prikolice na oko izgleda solidno održavana, konstrukcija od metala, farba izgleda sveže, nema vidljivih oštećenja, barem s polja. Iz mog ugla ovo je dobra opcija za oni koji traže jednostavno praktično rješenje za prevoz tereta, pogotovo u ruralnim krajevima ili za manje firme. Analiza potencijala za preprodaju, tržišna vrednost, registrovane i funkcionalne prikolice u ovim dimenzijama idu od 500 do 700 €, u zavisnosti od stanja, guma, dokumentacija. Sama činjenica da je registrovana nije moguća, povećava vrijednost jer mnoge prikolice nemaju ni šasiju ni papire. Registracija plus tehnički 70 do 100, ukupno zavisnosti od opštine, čišćenje, podmazivanje ležajeva, eventualna zamena guma ako su loše 20 do 50 €, potencijalni kupci, seoska domaćinstva, ljudi koji voze drva, građevinske materijale, vlasnici malih firmi i zanatlije. Strategije: registrovati i
podići cenu. Druga strategija, prodaj kao spremnost za vožnju, paket sa gumama, signalizacijom i rampom ako dodaš. Treća strategija, oglasi u specijalizovanim grupama za poljoprivredne mašine i kamp prikolice. Ova prikolica od 400 eura ozbiljan kandidat za preprodaju, uz malo ulaganja i registraciju i prezentaciju. Može se prodati za 550-600 eura bez problema. Naročito jer su ovakvi modeli uvek u opticaju, posebno kad su odmah spremni za korišćenje. Sljedeći, Yamaha A760 kao nov pojačalo od 120 eura. Vintage pojačalo koje se ne sme propustiti. Zamislite pojačalo iz zlatne ere japanske hi-fi industrije koje izgleda kao novo i košta 120 eura. Analiziramo Yamahu A760, model koji mnogi audio ljubitelji traže, ali retko nalaze u ovakvom stanju. Da li je ovo kolekcionarski prijem koji će se preprodati za duplo ili rupa bez dna? Yamaha A760 je analogno stereo pojačalo iz 80. godina, poznato po Natural Sound filozofiji brenda. U oglasu se navodi da je savršeno očuvana iz spolja i iznutra. Nema prašine, znakova pregrevanja, popravki ni korozije. Radi sa snagom 2x80 W na 8 ohma, što ga svrstava u ozbiljnu klasu, čak i po današnjim standardima. Pojačalo ima specifičnu unutrašnju arhitekturu sa jasno odvojenim modulima i poznatim velikim V metrom. Otvoreno je za testiranje pri preuzimanju i spremno za slanje. Po mom mišljenju, ovakvi primjerci su prava retkost i ne samo za slušanje, već i za preprodaju ili kolekcionarsku prodaju. Analiza potencijala, tržišna vrednost na eBayu i specijalizovanih hi-fi sajtovima dostiže cenu od 180 pa do 300 eura. Znači ovo je, kako je objašnjeno, u višem rangu, znači preko 200. 120 eura je dosta ispod tržišnog proseka i to značajno. Target grupa, hi-fi entuzijasti, kolekcionari, ljudi koji traže vintage zvuk bez kompromisa, studijski entuzijasti, vinil fanovi, ljubitelji old school pojačala sa kvalitetnom unutrašnjom gradnjom, potrebne ulaganja jako mala, kako objašnjeno, moguća je manja zarada čak i samo iz ruke u ruku. Samo bolji listing, video u oglasu i detaljnije fotografije. Strategija je napraviti YouTube video review ili Reels sa prikazom rada pojačala, vizualna i zvučna prezentacija. Oglasiti na hi-fi forumima, OLX tržištima, stranama sa kolekcionarskom audio opremom, ceniti ga 220 do 250 eura bez problema, sa jasnim opisom i dokazanom ispravnošću ide bez problema. Bez dileme, Yamaha A760 je jedan od najzdravijih prilika za preprodaju, uz gotovo nula ulaganja, potencijal od 100-120 eura, uz malu korekciju marketinšku. Ovo pojačalo ima dušu i tržište to zna. Sljedeći je Samsung Z Fold 4. Samsung Z Fold 4 za 350 eura. Da li je ovo najpametniji telefon za preprodaju u 2025. Telefon od preko 1000 eura sada za samo 359 eura. Da, dobro ste čuli. Samsung Z Fold 4 sa 12 GB rama i 256 GB memorije u super stanju. Pun paket i to po ceni polovne srednje klase. Sa kompletnom